ngiyacela sebe osekumphazamisa nje kakhulu angiyena umuntu wemali ngizikhulumela ngomlomo kodwa manje wamsindo enguzwa lapha sekuthi angimemeze ngayo umama uxolongo kancane wensizwa engazihloniphi induna wensizwa engazihloniphi induna khuluma intsha la manje mfeza ubutsha manje khuluma intsha engela mhlawumbe ngazi ngintsha nja ngikwazileke ukuthi ngiziveze umnjalo ngicela ukubingelela amakhosi ngokukhulu ukuhlonipheka lomsindo entoni udala lana nidelela amakhosi nidelela iy'nduna anozibuza ensizweni engaziyo ngithi shanga mpela ikhanda mina ngiyangizwa ngiyacela-ke nsizwa asihloniphaneni and ngiyagula mina uma ngengaphatha lena gula ngampela uma ngingazihloniphi induna ngithatha inhloni baba emakini ngishuthi ngiyacacaza nsizwa ake ngidluleke lapho nsizwa ngeke nithi kubona amakhosi lenzisha ngiyaxolisa ukuthetha phambi kwamakhosi nawe mfowethu ungaphathekanga siqonde ukunamukela nonke insizwa ngokungena kwenu phakathi kwekhaya siphoxwe isimo sezulu isidawu sinezansi lapha insizwa la bezotshekethula khona akutshekethuleki ngiyazi ukuthi mangabe uphethe induku insizwa kuyaguleka njengamanje insizwa zakithi nifike sebekhulumile bakamthembu kwawukuthi sihloniphe ukungena kwensizwa ngoba siyakwazi umsebenzi ukuthi kunjani abakamthembu bese bebikile ukuthi bazokwenzani phakathi kwaleli bala okwami-ke ukuba ngidlulise ukubonga kwabakamthembu asebebekile inkulumo ukuthi kamkhize baletha undodakazi wabo